Pozdrav svima, evo za danas imam spremnu jednu recenziju nove aplikacije koja će puno pomoći ljudima koji se voze taksijem ili onima koji se ne voze, a htjeli bi se da vide u biti s kojim taksijem se vozi i koji će im biti jeftiniji. Zove se iZovi taksi, znači ime sve govori. Vi u biti upišete startno i krajnje odredište ili možete odabrati da vas se automatski pronađe. I aplikacija vam u biti za svaki od taksija kaže koliko bi trebalo otprilike koštati. Možete automatski zvati, poslati poruku. Evo, na primjer, ako želite poslati poruku, automatski im se pošalje poruka da uzmete taksi. Možete ih zvati, poslati mail, sadati neke informacije o njima, općenito o toj vašoj ruti. Možete jednostavno pratiti cijelu rutu na karti, možete čak pratiti, znači kad vas on vozi, da vidite da li će vam naplatiti koliko treba ili će vas pokrasti. Tako da u biti dosta korisna aplikacija, košta $1 i preporučujem bi svima koji se voze taksijem i onima koji nisu još vozili ili misle da je preskupo, pa u biti ovdje mogu vidjeti koliko bi ih koštala određena vožnja, da ne misle da se ne boje da nemaju love ili slično. Pa imate tu, ovisi u kojem ste gradu, da ste u Zagrebu, Rijeci, Osijeku. U Zagrebu naravno imamo ovih više taksista i možete vidjeti. Znači, vidite da nema svaki baš sve opcije, nekima ne možete poslati mailom poziv i slično. I u biti, najbitnija vam je ova cijena, koja je u biti predviđena, da možete zaključiti koji vam je jeftiniji. Mislim, to ne mora znači da ćete njega uzeti, možda vam je interesantniji koji će vam brže doći slično, ali ovdje možete biti vidjeti te detalje. Eto, pa ja bih vam savjetovao da ju skinete, pošto je i domaća, a i nije uopće ne košta puno, a fakat je korisna. Eto, uživajte.